Le nouveau bureau exécutif de l'Association guinéenne pour le développement rural de Port-et-Dakar, AGDR en abrégé, a été installé ce dimanche 21 juin 2026. La cérémonie a eu lieu dans la salle Malik Condé, ici même à Conakry. Elle a connu la mobilisation des fils et filles de Port-et-Dakar et des invités. Le discours d'ouverture a été prononcé par Elad Abdoulaye Sankarela Diallo, doyen des sages de Port-et-Dakar. La force d'une communauté ne réside pas uniquement dans ses ressources matérielles. Elle réside avant tout dans son unité, dans sa... ɗo yaafino yimɓe nde nokkure ɗo yimɓe kelɗuɓe yimɓe makobaɓe tawaɓe tariga pullo Port-et-Dakar kono min e hiyande an ɗum ɗo na ko hani ni ɗum ɗo waɗaki fes kelɗa ko hiyande an nden noon min e yewtude holla noon kadi komi hii kon ko ɗum woni ko selli kono komi hii kon min mi feññinayi ɗum ɗo na ko hani ni fulɓe Fuuta tun tumbodira jibinande Fuuta tawa udditande konngol maɓɓe ko e français ɓe watta ko ɗum kadi ni ko hombo ɓe fewtini konngol ɓe ko hombo woni adressade mum ko ɓiɓɓe Fuuta ɓen ɓiɓɓe Port-Dakar ɓen ka ko ensemble français on ɓe faala yewtude ka kono France nanira ɓa ko fulɓe Fuuta tun ɓiɓɓe Fuuta tun tumbodiri ɗo ko haɗi yewton Pular ka si tawi on yewti Pular mojo ɓernde yarata yeeso ka haray onon ɗon hi ɗum ɗon haray yewtaki haala kam Pular ngal na haala ne musidɓe on hi ko wonɗen heɓude lagine ɗo hiɗen yeeso hiɗen ɓaawo par ce que jaɓali taw ko wonɗen ɗon goɗɗo noon fanni ma o jaɓali ko Allah waɗi mo ɗon o sertata e sonja jibinande Fuuta ɓiɓɓe Fuuta Jalo fof tumbodira ɓe jooɗo nokku gotum en nani kayno maɓɓe woni makirde ɗo ko moƴƴo ŋaƴƴa tawata udditande yewtere maɓɓe ko ɓe hani yewtude kamɓe tun hina portojo won nder ton sakku wiye bete haray ko ɓe woni yewtirde ɗon ko taw sikku ɓe ño'a mo woni ko ɗum ni kadi enen kala ka tumbodirɗen joni hay hakkude men en haalata ɗengal men ngal toujours ɗen mari complexe toujours ɗen mari enen jiiku jaaku jiɓu jiɓure e koye men inna lillahi ɗum ɗo no hulɓini de no hulɓini duwaɓe immade dadito daro hitti nafingal ɗengal mawni nafingal tawata si ɓen joni tumbodiri ko ɗum hande a yeyɗo yewda ɗo e Pullo Fuuta on fuɗɗoto tu yewde hina min ko ɗo mi gayni janggude ko ɗum waɗi min ko min tu won ɗon e yiide mi ala e o jiiku jaaku rewka gole yimɓe sa yewdiɗo goɗɗo haysi ko message kadi ayiyay ɗo hiɗa waɗa ɗo vidéo wano o numéro mo mi afisata ɗo fi oto hiya woɓɓe no nodda toon tawa ko français ɓe haalantama kadi le ananayi tun français on anda oɗo ko Pullo Fuuta kadi haymo mutaki hino haɓɓiti tun kañum woyi no yurmi woɓɓe kadi harno haala ton anglais ji ñoko ñaka enen ɗo kala hay Europe ɗo sa yiɗo Pullo Fuuta intégri kun seeɗa sa nani kun kan no naadi soko saka e hoore mum ha yalanɗama pule mi hawrodirno ɗo e goɗɗo e toma Pullo Fulisijo mi yewtimo Pular jaka noon anda nani Pular konto nanda kere ka fula waɗa min ni woyyo acci woññimi feƴƴa tawi mi gaynino ɓendude goɗɗo noon haymo alhaaliji mum gaynali fewde on kanne joni no innanmi ɗo lanana Pular sakko wiye bete o waɗi ɗo duuɓi nogay ma duuɓi nogay joyi woyyo dewi enen joni hay sen tumbodiri hakkundeji men en jaɓata alde Pular dari piiji na mere a duñayi ha inna jamanu annabi nuhu ngu wonɗen ko a duñayi nodda ha yiya goto narɗo seeɗa enen toujours ɗen mari o jeekuji dari piiji dari ɗum ɗo c'est pas normal ha ɗum ɗo huwaki fes waɗaki fes hakkude en Allah ɗum ɗo kelɗa yewte Pular leñol hay gotol ala tumbodirayngol kamɓe tun ndaare hakkude hay Dumbuya ɓe gardiɓe mo ɓe hiwɓe mo huɓutuɓe mo wallahi si ɓe tumbodiri ko manen ka tumɓe haalta laabiji bo sen hiiɗo vidéo ji maɓɓe hay ɗi talkiwalkiji ɗi ɓe noddidira ɗum fof ko manen ka ɓe haalta poro non ɓe yurmi billahi ɓe yurmi trop